Hello ma'am, ma'am channel sida mo ko taram loksari. Ma'am wasi ina laksari mafam ase akoi ki Sanamahi Motors ani ko. Aduga sida ubiriba mang da ubiriba ji akoi ki handak non launch togiba Royal Enfield gi akoi ki GOAN Classic 350 haibani. Sida akoi ki leiriba Classic 350 dudagi kitang akoi ki unique design pama mioi singi oina di sisi lakani ko adi akoi ki leiriba Classic 350 di khara customization tawo su pamba ise naw singi oina di sisi lakani ma'am sigi GOAN Classic 350 sigi khangba yaba details ku mo ai ma'am da khangan jarake aduna ma details makha ta na yeminasi side lomda lakpa matamda side ke profile ji ma sumaina ugani ko akoi gi sida ubiriba color ji akoi gi dual tone color ni single tone color amasung dual tone color da lai ko aduga magi color option jina color option mari da lakani aduga ubiriba gari si akoi gi leiba Classic 350 dagi haidi aina haise gi pun ai donganba unique design pamiba adugumba channel sing orga di sigi akoi gi imbover style gi GOAN Classic si laktoini 350 ji aduga sida side lom dagi yang pada side lom da magi profile jima sumai lai ni ko aduga tanki rom jo laksage sida full tank lom da lakpa matamda sida magi design jima dual tone color lakani sida side ki the orange color adu manung da sida element color lai ko sida Royal Enfield gi sida magi logo jima ir lai re aduga mathak sida akoi gi full tank jada sibana akoi gi side da white element na strip am chen gani ko aduga mayai da orange color na smile detailing piri aduga seat lom da lakpa matamda magi seat se akoi gi single seat su dum yabani ko single seat da lakpani si je akoi gi detachable ju oi je si lokthok ko dum yagani aduga single seat da thongning bai se naw sing oi ne ju si je dum single seat da thobu yagani ko aduga pillion gi ju hapning da boi tar ga di hap da se aduga si ga pillion gi hapning ko le ga su si optional je jun lai gani ko sumai lai gani aduga magi seat haisina 750 mm gi seat hai lakani ko aidi kayum kanda akoi gi hojikan di motorcycle se ju akoi gi nupi singa ju female rider sing hai tare moi ju adum thongna rabani na akoi gi seat hai se 750 mm gi seat hai da lakpina sidan thobu ya gi ko aduga ai tayar da laksage tayar je magi sida akoi gi GOAN Classic 350 jida magi design hai tar ga di akoi gi tayar wall je side ki je sida akoi white color lakani ko aduga sida ubiriba akoi gi magi spoke se akoi gi spoke ni akoi alloy da lakte adu boi tar ga ju magi tayar se akoi tubeless tayar da lakani ko aduga maning gi akoi gi tayar profile na 130 by 90 16 inch ki sida tayar lakani ko aduga mamang dana 19 inch ki lakani ta maning gi akoi gi disc brake na 270 mm gi disc brake lakani aduga dual channel ABS lakani ko aduga mamang dana ngasai gi 300 mm gi disc brake lakani pot dual channel ABS oi gani aduga magi silencer gi design je smile lai gani ko ngasai gi dual tone color sigi ubiriba color sigi option da sigi chrome finish gi akoi gi exhaust se sigi lakani aduba remaining 3 colors di akoi gi pura black out ta silencer da lakani ko mayam aduga magi exhaust sound jai mayam da tan jar ko sida magi GOAN Classic 350 gi sticker jima sida na pa leire daga magi foot peg se smile lai gani daga mamangi foot peg sima akoi gi kitang mama oramna akoi gi cruiser bike hai tare adugi mong dani sida lai se aduga mamang lo mi yeng se mamang lo ni yeng lakpa ma tamda mamang ge proud jima smile lai gani ko sini aduga magi headlight lo pa lakpa ma tamda sida full LED headlight lakani sida magi DRL pair kani ko aduga side ki indicator si jo akoi gi LED indicator da lakani ko aduga magi fender gi design jima sumai lai gani aduga fender lo lakpa ma tamda ngasai gi mamangi sida akoi gi white element na sida si eliko mayai da akoi orange color dual tone color oi bangi ni ko aduga mamang lo lakpa ma tamda mamangi disc brake sina akoi gi 300 mm gi disc brake lakani ko aduga dual channel ABS ni maning mamang sumai lai gani aduga magi mamangi tayar se ju sai gi sida akoi tayar wall da angau bogi design kala lai ja sumai lakani ko aduga mamang da 19 inch ki tayar ni aduga magi tayar profile na 100 by 90 sumai lakani ko mamangi akoi gi suspension lakpa matamda akoi gi 41 mm gi telescopic suspension ne sida lai se aduga sida magi cylinder reflector ma piri ko aduga maning lom lakpa mata maning dana akoi gi twin shock absorber gi suspension lai gani ko aduga 6 step preload adjustable ni sida piri se aduga makha gi ground clearance na 170 mm gi ground clearance lakani ko
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ fuel tank capacity-ꯁꯤꯅ 13 liters-ꯀꯤ fuel tank capacity ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯂꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ 350cc-ꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ 350ꯗꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ J series-ꯀꯤ ꯏꯟꯖꯤꯟꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ 349cc-ꯒꯤ ꯏꯟꯖꯤꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯄꯥꯋꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕꯅ 20.48ꯀꯤ PS ꯃꯌꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯔꯛꯁꯤꯅ 27 ꯅ꯭ꯌꯨꯇꯟ ꯃꯤꯇꯔ ꯇꯣꯔꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯎꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯁꯤꯂꯤꯟꯗꯔ ꯏꯌꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯦꯜ ꯀꯨꯜ ꯏꯟꯖꯤꯟꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯤꯌꯔ ꯕꯣꯛꯁꯁꯤꯅ 5 speed ꯒꯤꯌꯔ ꯕꯣꯛꯁ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ 1 downꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ 4 upꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯂꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯨꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯏഡ് ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁꯨ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯂꯤꯌꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯠ ꯔꯦꯁꯁꯨ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯞ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯥꯔꯤ ꯀꯥꯔꯠ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯅꯤꯡꯂꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ LED-ꯒꯤ ꯇꯦꯜ ꯂꯦꯝꯞ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯤꯌꯣꯔ 350ꯗꯒ ꯎꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯇꯔꯁꯤꯗꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ LED ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯇꯔ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯅꯝꯕꯔ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯀꯤ ꯍꯥꯞꯐꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯁꯇꯔ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯁꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ instrument cluster sumai laigani ko magi sidai akhoi leiriba speedometer jima analog ta lakani aduga sidai akhoi gear position indicator ju sidai yare ko time pire aduga sidai akhoi digital the fuel gas ki leiri ko sidai odometer leire adagi trip A trip 2 sumana laigani ko sini magi sidai leiri aduga som side ta akhoi tripper navigation gi akhoi sidai turn by turn gi sidai leire ja hapiri aduga magi akhoi Royal Enfield gi sogi design jima sumai laigani ko akhoi Royal Enfield gi gari ko dimota uga design duni sidai leire sumai laigani do maruina magi handle je akhoi gi samna harakanda akhoi gi cruiser bike hai ta adu yam toina dum ugan ba samna harakanda Harley Davidson gumba duga pan ba akhoi mathak wangkhat pi leidane adugi duni asigi design je akhoi gi app design hainai ko app style design aduni sidai ja hapai je ko aduga switch lom la kon da sidai ja akhoi gi rotary switch sidai ja leire akhoi meteor 350 han han ugre adu sidai ja akhoi gi odometer ji instrument cluster ji control tawna bani sidai ja pass light pi ri horn pi ri ko aduga sidai ja som side right lom da la kon da engine kill switch start ko sidai leire aduga sidai ja hazard button sidai ja pi ri ko maka da kemta yaudre aduga akhoi gi variant da akhoi chrome finish yauri som side ju chrome finish aduga mirror rom da la kon da magi mirror gi design jima sumai laigani rounded shape da sidai da akhoi Royal Enfield gi logo sidai da pi ri ko attention to details ha don sidai da details dum fazana ui aduga akhoi gi clutch lever sigi silver finish lakani aduga brake siju silver finish lakani ko aduga magi sigi brake sima adjustable oigani ko aduga mayam gari gi curb weight sina 197 gi curb weight lakani ko aduga gari jigi swing arm je asagi sidai leiba swing arm je akhoi classic 350 dagi khara sangakani ko magi swing arm mangon dai khara sangmani mayam aduga mayam da ai share am da tawjarab ge magi GOAN classic 350 hai je GOAN hai je akhoi gi Goa city dagi derive tor koni ko magi Goa city da base tor ga magi gisi gari je sarak pani aduna ne sidai da GOAN classic 350 hai je ko magi anum price ai mayam da khangan jar ge ko aduga mayamna loan gi option ai mayam da khangan jar ke mayam loan gi option ju laigani business tawba amasung government employees gi oina su anima ki oina akhoi gi loan gi option laigani ko piriba amount gi adum 20 to 30% gi down payment pibiraga adum lowi ba yakni ko loan gi option akubum moral ai di khangbi ninga su ai description da number hapsarang ke adum da hangaga adum akubum moral khangbi ba yakni ko mayam aduna gari je akhoi kana gi no hai taragadi aina suggest tawjaningba hai taragadi akhoi classic 350 ji dum design ji pambiraga tongan ba customization tawni ma hai taragadi to ai di tongan ba unique design oiba samna harakanda akhoi gi tire daga akhoi gi tire wall da white ke chen ba adagi spoke da akhoi gi orange color lakpa sumai tawdana akhoi gi unique design pambi ba isen naw ging aduga kitang upright position oina thawbagi comfortable oina akhoi gi samna harakanda cruiser bike ki design pambi boy taragadi sigi gari se dum lowi bi ai ko adu mayam ngasigi di video di swai zum losin jerge mayam channel sibu nusi video like and subscribe to bidamo aduga mathang video dum thenarasi take care guys